namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course hi ta hi hi kokwani Chauke leyi nga ta hi khe hi linka na Gagashi man yeah, and then amakumu vhele hi ta hi khe hi hetelela hi J John hinkwenu vhele swi voni na ku ri na swa madlaladlala swi ri karhi swi trenda all over and stuff like that mhaka leyi so hi ti 20 ta July vhele ka live Gagashi leyi nga yi endla i fika kwapa kokwani Chauke laha ka live liya so hi plan that part hi ta hi khe hi rhwala to tala what if triple ya Brahmina triple ya Brahmina utala junior what if triple ya Brahmina ya Brahmina proper kokwani Chauke yeah ivula triple ya Grothman ya kuta junior akuri ya kuchama dala what if hala kobo iri what hey tsabe ka role ya phela what if akuri ya kuchama ya badlala hayi swa delela Gagashi vhele mi ta mi swi vonile ku ri vhele during period yaliya madlaladlala yaliya mavhikivhiki yalamiya kokwani Chauke vhele a yi ti tekele vacation a yi ri Joni na vana and stuff like that mi nga mi kha mi swi vonile a endla ti-lives even on Facebook and stuff like that mi nga mi kha mi swi vonile a yi ri ka vacation na vana as you can see kwalaho kha yi posta and stuff like that so ku ya hi allegation ya Gagashi i ri what if swi kotlanisa na swo na period leyi nga tshama yona leyi wena mhaka leyi na ku va hi kha hi vhele khe hi cheka ku a yi fambe na vana and stuff like that as you can see na va xinuna kwalaho okay hey wa ku va ni triple ya ku ri ta ku chava madlala mara mi loko a yi yangi hey phela hey proper yi tshame nkarhi wa le ya Joni man yi fane yi vuya yi ta hi byela ku why a yi fani na letin'wani liya triple ya wa kuma ku ri ya ku chava ku ya ngomeni ti-triple letiya triple ya wa yi vona ku liya yi fambisana na swin'wana hayi ke personal I believe i beef a ku hi minkarhi leya kokwani Chauke leya swi nga talangi munhu a nga yi ka angomeni minkarhi liya ku hi minkarhi leyi nga kulakula hi yona ku hala vo ma 80s 90s and stuff like that vo ma 70s ku hala halaha na ku ri na hi possibility loko u vulavula vhele late 90s to 2000 vana ku ya mahlweni ku na laha ku na at least ku sungula ku va ku na swa swibedhlele vana lava nga kula from the 90s and 2000 ku ya henhla and stuff like that ku a swi swi fanya swa madlala swi fanya na I remember a swi se swi nga ha vi fashionable even then se swi tlhe swi vuya kambe
hi power manjhe na swi nga ha ri na power like before swa tradition swi ya tlhe swi vuya laha swi nga tlhe swi kotlanisa no I think swi nga swi kotlanisa ngopfu na hi mhaka yo thwasa se hi ku se hi vonise ku va na high rate swinene ya vanhu se va thwasaka I think swi nga swo thwasa swi nga endla ku vanhu se va vuya ka swa le ngomeni because se hi vona high rate swinene ya vanhu va kha va thwasa for various reasons na tin'wana ti-reasons vungu a ti fambisana na vavabyi va lava swi tivaka I don't know if that's the case and stuff like that so leswi swi nga endlisa swona and stuff like that and then vhele hi khe hetelela hi J John ni kombela hi chuza hinkwenu na n'wi tiva and stuff like that so ka sunday of course ra 21 ta July fika tsala hi post la nga fatsala ku ni khensa hosi ya tilo my team and Gaza as a whole because of your support ni kote ku xava xo famba hi xona aku thanks as you can see kwalano okay yo fika hi pfuna kona na swona ku woloyo na J John ifika a yima henhla fika yima mahlweni ka movha from a dealership very auto pedigree as you can see kwalano swi nga vula tani ku congratulations to him i tirheni swinene mina swo i loko ni le ka mali mani I hope so ku mali ya music swi nga va kahle swi kota ku va swi inspire na lava ha taka hi le hansi ku hayi mali ya va kona va kota ku twa no i swi ndlise ku yini vhela swi tok J John a xi teki thyaka in terms of the gigi hayi xi la swi swa stress so hi vula tani wow congratulations to him yo ku va a xave movha vhele hi to hi zama ku search ku nga ku ri yini stuff like that and more detail so hi ta vula tani congratulations to him i tirheni swinene okay se tino ya ina no i xave Hyundai as you can see kwala very Hyundai iX35 hi wona movha lowu of course a nga fika wu xava na J John kwala so hi ta ku hi vula tani congratulations to him swo ndzi vona movha wa yena ni vheta ni hleketa swin'wana let me see himpela na actually I'm correct yo a ni swi vona mani ku so ku na producer ya J John Vcat ne so a ni swi hleketa na ku na movha wa white so na Vcat i famba hi a similar car and stuff like that ra mhaka and ku na video a nga hi posta Vcat la hi vhete ni cheka yona ina Hyundai iX35 as you can see na Vcat na i fambi Hyundai ne okay ngo hi chekisa ku yini leya yena la let's try to see okay xana kuma leyi nga ta kota ku search kahle yeah during the day as you can see okay yeah hele Hyundai ya Vcat i Tucson swo ku na a slight difference lewa yi tikomba yi ri kulukumba yana okay so as master twin ta vula ku mhaka kahle swinene Hyundai yi very reliable i movha yin'wana very reliable swinene munhu ze xava yona a wu ze ve na ti-problem ya lasta swinene yi famba layini yin'we na vo Toyota vo Mazda vo Suzuki ti very reliable very reliable timovha ta straight they are not easy to break hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe wa ta ku endleka hi nkarhi lani i xinhwanyatana lexi a xi samaka ka xi loko twa ingaku nandziya laha ka Facebook and then hi ta xi nghena loko hi ta xi baya xi tina xi ta chava xi rhandzana na mfanelo ya makhathini lowu mbala tidizele ka se xi loko n'wi to tena xikwamula huma na marhama mfanelo ya ka u twa ku swa bya xona ka kunene i mani teka ku i makwala na pfuna lexi wena yima